sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan ken ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, edi sininaanak ti mo na anobyok. Ang saan gayam? Naragsak man, tas sika tinagbali na gaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sangag lang ken nga ron daman nalon. Emura no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman no kasta, Aisel. Ang amom, adamad-madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansin ni nanang? Kasadya talaga tugali na. Sana bale? Tas saan mo't ngay suti ka din nam? Siyak man, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawag ka di man nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Apay no armo mo, anak ko. Anya? Kasano ko mga armag? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay, kasi naamon, Day talaang, Anya, ngay kumati maganap mo ka ni Aisel. Pada tayo nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silaine. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrabahuan na. Oray pa'y nana. Adda nga rudan nobya. Iturundak pa lang matngagaram iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armom ki din di Silaine. No kunak nga armam. Sika mulaang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninanang mo. No kayat mo nasaya at kakanyak. Agtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilain. Kayatin na nga tamay. Ay na, isulang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay. Magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Isu nga armo mo, nanak ko. Nanang. Basta armom ni Silaine. Ta iso ti kayat ko, aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin, manugang. Nawatam. Nanang. Ay, di ka nagkadkad. Pagsaya at ang mulang tibagbaga, kunak manay! Agyaman nak, tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo.
Kunak no din akong patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay iti party. Kwa silin. Among ka din mo, apay pinatjaktikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agayata kong ka, silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ipagamday ta. Kasta, kaya't nakadingat silin. Wen, pinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na isel para kin ka silin. Agpay so, Jojo. Well, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Aisel. Kasta nga Ruat, sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak matlaangan kan ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinakaman nariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay sila na. Umuna ako ni Jetalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No aging gayta, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas de dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay katiagdanag, tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman no maawata manakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagarudan anak kaw. Umuna ako ni Jetalong. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay Masensya ka na, Aisel. Imayak. Tanda ko man napatag nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Ko Aisel. Sabay ko ma, saan nagsaksakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Aisel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya, ang apay, adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awan na, Aisel, awan naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa baling ay ayatek. Anya, nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Aisel. Nagbalinak lang ang lapudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukatam kanyak? Ni Silin. Anya, ni Silin, abatch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sapay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Aisel. Apay anaramid nak ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Igapo tayo isutin na karik na kitipod na palagayat. Anya, awanan kay tiba. Aisel, pakawanan na ko ma. Yung saan nagbali ito panunod ko. Ni Silin itante etek sana si ka.
Lala. Gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagdalkan. Sa magayan. Ay, jakla ni namnama akas jay gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka mo ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh na anak ko. Mariknak, ti marikritnam. Igam, rumbang lang alumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakin nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin mga sangitan ti kasi klase ti lalaki. Ipakitam kinkwana. Asaan lang nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayo tinalay nga anak mo natin? Nagkuyog da kan ni si Len. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no apay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He! Rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah! Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He! Nagpadaan nyo nga gina. Ay! No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Uy na, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. He! May samay da dya bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak ko nayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan ko makanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo, no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad da dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka din, anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi adda tayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayatan na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahita ka di timbaga na kan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahita tipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? Addan tulaang aldaw mo kanyak ay sel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras.
Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagan iti rikna. Kuma, iyanod magtan ti danong ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y. Apayasyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niyayat. Saan mo aram itong tikasta? Bastos ka! Apay ngay narapot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpok ka mo. Kayat ko lang nga erwar ti sakit tinakap amarikrik na. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Naarakop ka matin. Ayun gayam. Siyak gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos. Iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat nak iti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Kasta ka di? Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sabagay, kwarta day tan. Kaya't mo asawan. Isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasday. Kaputa uray siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasday. Ket rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti ka panunutam. Ngam siya. Saan? Nagsakit din akam ko iti inaramid kanyak na dyan alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipati mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isaanan, kabalak ti agawid na si Shak. Itulod kan, miss. Ang mga makasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas tauna ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangan ti may pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak na rudan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga mapaluspo sampay. Sayang bay. Unka dinala. Saan kayo matanagan? Tasyak ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin, Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya ak. Na, anya ko mati makakonsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramid ko kinkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga itikastusin minto nagkasar kami. Ay, awan parikot iti dayta kunak nga rudan. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin na tarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man,
Kas laggaganat ka ngagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami nga maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, nagkalay sa ta. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga, iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha ngagkalay sa tan, sweetheart. Oh, agyaman akselin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka manin ba raw? Tata, umay kuman-manin pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige, tata. Kitagyaman ha. Ba raw? Oh, api ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya dito, tata? Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak, tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak matan tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko tadi mong tupaldaangan ti anak daw. Aisel, kumusta ka? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matihorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko Tagkan lak iti gundaway amang ipakita anapudno ak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawin, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang mata ko nainay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apayakas to'y tinagbanagan ti ayan ayat mi. Apayakas jay lang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, Iti kasta. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat ti tuloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y laang programa tayo. Alagip ti napalabas.